90 disapproval ndera kuga atiriri nona ungiko twira atiriri ni ngioya ri andu aya maikaraga thiini wa poverty line maria thiini wa miaka yako enari na mbia iria muhete trillion nya times 4 na ndakomba ingi 4 trillion ri haha ni undu mukinyithitie ndungiuka warie ta hindi waciarwo totaire guku ndera kumwira ati andu aitu ni intention ile ya guteithia ndari ho yakinyire handu gwituika riu ni kuoya ni kuruma mbia anything public in Kenya he goko kararuma mbeca e-citizen he private company iraruma mbia cia muingi nyamu igwetwo sha 2.5% wariha he mundu uramunya mbeca icio wathie ni nyamu cia miaka ino yothe hena andu ma surprise meet na cuma ni andu amwe finally hena goko gatongoria gutiri hindi bururi ungitherema hindi atongoria mucwe mara compete na raia kuya wewe niwe baba no ni ura tipto fridge utuko uthio kaia mugate na iria na you are the father of the children urathi kuya iria ya ciana handu thina kugwothe wethe indo urathi go tipto kira gikia raia ni kirenda kuya ngwira atiri umuthi unfortunately the problem we have mushwe in Kenya is a problem of capacity to govern. Adura matongoretie nega muno makiuga mai na miaka 30 ya siasa no matina experience at all yo tongoria na wathani Kibaki ndangithia negere youth besha free agithiuka guku Kibaki would not have done such a thing. Kibaki angioire besha icio ashike kuria gwitagwo small etofegi tore twa mashinani o kuria moro kuguo mo boda uria wina kaboda gake na ni asevite ngiri 50 athi amuongerere ngiri 50 agore boda enge andike mwanake. That is what Kibaki would have done. Gutiri ndi Kibaki agirathi ukiguku. Can you imagine? Twi mwaka wa kana no haria mo nego structure youth fund. No haria mo nego structure women enterprise fund. No haria mo nego structure uwezo. No haria mo nego structure hasara ni akoma ni anywa mai na 11 billion. Igotiri yakumushwe. Riu uke ugetundare mo ni weka kaundu ta Kibaki ri. Kyo ibesha muke wateithie mo ni ari nyama. That is what is happening now politically. Politicians look at the next elections. Mushwe statesmen look at the next generation. Kibaki looked beyond his life. Araga kaundu gegutindika Thika highway no igure kundu mucaina macamania state house nigo thike thondeko ati mucaina ni macamania ati tutinga tuthie haria twaje kurogota tiri haria China ni wonire nyamu ikenja gwakwo yari kari Kibaki kirwo ni tumite nawe akiuga cafara yo rathie kuthika mite Thika ni Raila Odinga wathire kura unchifara ya Thika highway Kibaki ukiga agameri 3 agithi na bahara ginya na kuria Marua. We never saw drama, we saw work. The problem, the tragedy we have in Kenya today mushwe. Tragedy ya tunayo Kenya, atongoria aitu matina understanding ya capacity ya kugovern majire siasa. Arinturiri Professor Dumuri andu aria majwire kindi maikieja de aria matajui manyina magirire niguo riu ndwike ni Superman ligathe tu ni mugi muno ni ajuria ciuria rekeume reke kidi kioke muda kajuria kiuria I want to be the big man. It cannot work. Nikio raia marauga 2027 next year mushwe turenda team leader. We want a team. Andu ni moke maikarire andu agima. Mera ne wenyitirira constitution minister, wenyitirira ugedi, wenyitirira haria andu agima. Andu menda gucoka handu soba, gikumatindaga drama kaka ici. Na andu nimegutia kuia. Etago primitive accumulation of wealth. Ni wega muno, ni wega. Inooro. Shesheni hakuhe nawe.